Chibai vek ule ka channel te milo subscribe saka share le like comment te milo pek sak vele turin in khoi na karon dil le ani ole hei voin hi ni som le pariat ania February sang ni le som ni le paruk ni lai jing ani hei hi lunglei sabji bazar building thar tur ania he lunglei sabji bazar building thar hi tun sa zo trap to a March April vela chuanin sakzo hon thei turap ti ani ome asakna sum hi North East Council tangania poisa hi avain khor som pali 0.3 something ani tuna hianin 90% vel chu anzo to ingashia kha khani selana kina an sak zo huna te kan lo love vlog leang ka soitum tak chu mania khanin baptist mi papol zorampum khompui valai phaya an han neya khata khanin an kallam le holam kha khilai na thial district a khianin an lo check ani lir thei reng reng kha chu lir thei a check hun lo kati ang reng khop maya mi in khom pui tur kallam le holam lo check kha atul lo hi kati khop mai nang ni pon lo en ula comment lama te enge in ngai dan in lo soi ve don nia voin ni man nuam vek ule South Vanlai Phaya NBMP in Khompui nei zo taka nimin tu ka palai holam te lir thei chu na thial DTO malak na in endik ani a lir thei che vela ti khailak na satawangin ho tu sang zok le bial tu MLA te anin rol nuwa ti top ni in he thil thleng hian soi zui a hlo hle Mizoram Baptist Kaushan Nuaya Mizoram Baptist mi papol chuan February ni som pathum atanga som panga chung khan South Vanlai Phai khwa a in Khompui lian an neya in Khompui palai nol pui chu ni min February ni som paruk jing atang khan ho tanin an holama hian tuipui South atanga National Highway chwa chho don kongpeng chuam lai good kok peng antia na thia DTO thok tu te chuan lir thei document a then khat a fel le fel lo endik sakin mi engemaw za chu an document a fel file lo awangin poisa choi tir ani thu kan thu don na chuan a soya kongpui azima wang le lir thei anin hno tong bok awangin transport department athunei tu sang jok le bial tu MLA te anin rol nuwa DTO thok tu te lir thei endik hiti top ani Zone JB in abiak po in Khompui palai chen khat te chuan dan le thupek zum chu an ti nge tur ani rualin na thial DTO malak na chup in Khompui palai te bitum na ngor ni a ngai thei thil ani thu an soya in Khompui chim tura South Vanlai Phai pana an kallama helai mun hi chhun lama lir thei tam jok chuan paltlangin endik an ni lo thu le duty anom lo thu soin an holama jingkar ma tak office hun ni lawa an lo duty chumak an ti thu an soya cheng sing khat choi tir tura ti te anom rualin cheng sang ni khat an choi tla pui ni in zone JB an shil palai chen khat chuan MBMP in Khompui masazok nei ani dona khan lir thei nei tu te vau khan na ni nge ya sha thei district thu nei tu te thu chwa a om to thu kan palai an shila in vau khan na nia alana wanga soisel na a om awangin thu chwa chu sut alo ni to ti ka an soya tun chuma jingkar office kai hun malama duty anom chu mak an ti thu an soya ni heti la hian na thial DTO pu Joseph chuan kan zo na changin Nikum October tha atanga na thiala DTO hon ani nu a lir thei endik na chu chaktaka ankal pui chin thu zone JB ashila tuipui South che vel chu amun alum dewa wangin good kok pe nga po jingkar atanga an duty thin thu le chhun lama an ol jok thin thu soin MBMP in Khompui palai te chu ankal lama po an endik ni in asoya bial tu MLA le an department ho tu sang jok ten an biak nuwa lir thei endik na chu an top san ngal thu asoi bok